Yes, bakunzi babohoka ukire TV rero reka nongere mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru abagezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tuhapudetinga rero tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye tubabwira uko byifashe kuko nicyo kiba cyatuzanye. Yes, twirukanze cyane ndaza by'umwihariko gutangira nanasuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye kuko badukurikira ari benshi cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe. Tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima by'umwihariko. Ntabwo ndi butinde rero ndaza gukubita mbangura by'umwihariko nsuhuza abantu kabisa mbita mbangura nerekeza turaza gutangira mu mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni umujyi navuga ko kugeza amaginga ya wabaye w'amasasu. Nk'ubu tuvugana amakuru angezeho rwose breaking news ahitwa Luwanga habereye imiripoko yo ku rwego rwo hejuru. Iki ni igice giherereye mu mujyi wa Uvira kikaba kiri mu birometero bike cyane uvuye ahitwa za Mokobola. Iki ni igice rwose kiri kumvikanamo urusaku rw'amasasu byaba inini ndetse n'intoya. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo tubabwire ripoti risase na magirohi irimo igenda ihaturuka. Turaza gusimukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire yuko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yavuze ko hari imbaraga zikomeye ku isi zitera amakimbirane mu bihugu bya Afurika, ariko akaba yabivuze mu gihe n'ubundi igihugu cye cyugarijwe by'umwihariko na bamwe mu bashaka nacyo kuba bagishyira ku butaka by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi. Tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Nk'ubu tuvugana mu nyemerere mbabwire yuko ahitwa muri Minembwe ibintu byongeye gufata indi ntera, urugamba rwose rwongeye gukara hagati y'igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Turaza kubikomozaho, turaza kubabwira yuko Tshisekedi ari kuvuga ko abanyekongo by'umwihariko ba mbere basenye igihugu. Ese ni bande bimeze bite? Umudepite wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yateguje ko munsi y'imyaka 18 iri imbere zizaba zinjiye mu Rwanda. Ubwo ni ingabo za Congo yamaze guteguza yuko rwose ngo zizaba zinjiye mu Rwanda, ariko kandi turaza kuba tubabwira byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bituruka ahitwa Imwenga. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi, gusa mbabwira ko turi kumwe na muganga umwe mu bavura abantu bagukoraho rikaka ku ndwara zose waba urwaye, akwitaho rwose mu buryo bwihuse cyane. Avura amarozi, avura ibitegano, avura atanga imiti ku bashakanye ndetse n'izindi ndwara z'amoko agiye atandukanye. Mu mugani rero muri benshi by'umwihariko kuri nimero ya plasi 243 8086 by'umwihariko biroroshye cyane abiteho. Ntabwo ndi butinde rero by'umwihariko ndaza gukubita mbangura kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi. Turaza kwinjira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe. MRDP twirwaneho yakamijije ku buryo bukomeye cyane. Nahoze mbona rwose MRDP twirwaneho nyamuneka yakamijije. Nahoze mbona yakamijije by'umwihariko irimo iragenda ivuga ko nyamuneka ibintu bitoroshye abinamba, ivuga ko imisozi yose by'umwihariko icungamiye umujyi wa hano rwose Uvira, imisozi yose icungamiye Uvira ndetse no mu misozi miremire y'Iminembwe abarundi bari kubirukankana ku buryo ukaze cyane. Ibi rero ngo bikaba ari bimwe mu bintu by'umwihariko biri bubafashe kugenda bashyira umutekano cyangwa se umutekano urambye bawushyira mu bice bigiye bitandukanye.
urumva yuko ibintu bitoroshye. Turaza by'umwihariko gukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubapodetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze, gusa imirwano yaciye ibintu. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande hongera hoherezwa izindi FDLR. Ibi rero ngo n'ubundi ngo bakaba bari mu mugambi n'ubundi wa wundi wo kugomya guteza umutekano muke mu bice bigenzurwa na AFC/M23, ndetse ngo no kuzahabwa umusada n'ibihugu byombi uko ari bibiri, by'umwihariko ngo bagatera igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mu minsi munabyumva yuko Burundi n'igihugu cy'u Rwanda bamaze iminsi rwose ibintu bitifashe neza, bavuga yuko isaha ku isaha rwose intambara ishobora kuba, n'imiryango mpuzamahanga bigarutse ivuga ko intambara y'akarere ishobora kuba. Ni ukuvuga ngo rero izi FDLR kugeza amagingo aya birashoboka neza yuko aricyo kintu gishobora kuba kirimo kirabazana mu gihugu cy'u Burundi, ariko mpamya nashidikanya yuko kugira ngo kibashyire n'urugamba rubananiye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwana n'ingabo navuga yuko zirwanaho, bizagorana kugira ngo ibyo bashaka bagire gute babigereho. Biragoye kuba AFC/M23 inyeshyamba zikunaniye zigukubise zikakwirukankana ngo ujye gutera igisirikare by'umwihariko gifite uko kimeze. Ni ibintu byagorana. Ni ukuvuga ngo rero reka yenda ibi tunabive mu gihugu cy'u Burundi, icyo mugomba kumenya ni uko ibintu kugeza amagingo ajya bitifashe neza. Isaha ku isaha umutekano uraza gukomeza kuba muke mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ikindi gihari, nyamuneka nyemera twinjire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi aho ku kibuga cy'imirwano intare zasarambwe zamaze gufata ibice by'imidugudu birimo na Gipupu. Ni muri operasiyo zidasanzwe mu midugudu rwose yahariya Imwenga. Amakuru atugeraho aravuga ko abarwanyi batwirwaneho bifatanyije na AFC/M23 by'umwihariko binjiye muri Gipupu, ni umujyi munini uri mu murenge wa Itombwe muri groupement y'Abashamudinginje, ni mu misozi ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, habaye imirwano ikaze. Amakuru menyesha yatugezeho yemeza yuko ngo hagaragaye imirongo y'inyeshyamba zinjira Gipupu zituruka Imikenge, aho uwo munsi rwose wari uwo ku manywa. Iki gikorwa rero cyo kwinjira muri uyu mudugudu kije nyuma yo kuvana ingabo by'umwihariko za FARDC n'abafatanyabikorwa babo hariya mu mujyi wa Uvira n'ingabo z'Abarundi, nyuma y'iminsi mike rwose zibutaye umujyi ufashwe n'abarwanyi ba AFC/M23. Amakuru nanone aturuka mu bitaro bikuru bya Itombwe agera ku gitangazamakuru cyacu akagira ati: twatunguwe no kuza kw'ingabo z'inyeshyamba zitwaje intwaro zikomeye ahagana mu masaha y'isaa sita hano Igipupu. Twese twahungiye mu bihuru, kuri ubu umudugudu nibo bari kuwugenzura, binjiriye nta kibahagaritse, nta sasu na rimwe barashe. Umuyobozi rero w'umudugudu wa Gipupu ntiyashoboye kuboneka, ubwo twakomezaga tuvuga kuri ino nkuru ngo tumuhamagare tumubaze uko bimeze, gusa mu masaha ari imbere n'ubundi dushobora kuza kumutereka ku murongo wa telefoni. Kuwa gatatu rero by'umwihariko kuva kuwa gatanu tariki ya 12 Ukuboza, bivugwa ko imidugudu myinshi yo mu misozi miremire ya Mwenga yashizemo abaturage bayo nyuma yo kuhava kwa FARDC, bavuga yuko bashobora kuza kwatakwa muri rusange. Ibyo byose rero bikaba bimwe mu bintu nyamuneka bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane. Ndabona ibintu bitoroshye Imwenga kabisa. N'ubu tuvugana hazindukiye imirwano ikomeye cyane hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi AFC yatangaje ibi nyuma y'uko tariki ya 12 Ukuboza ibihugu by'iminyamiryango by'akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi byibasiye u Rwanda, birushinza gukomeza gufasha uriya mutwe. Igitutu ku Rwanda rero na AFC/M23 cyongeye kuba cyinshi nyuma y'uko inyeshyamba zishoboye kwigarurira uduce twinshi two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo turimo n'umujyi wa Uvira. Ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
byumvikanye mu by'ukuri bivuga ibinyoma by'umwihariko nyuma y'ifatwa ry'uriya mujyi. Umuvugizi wa AFC M23 rero bamwita Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu ni ku munsi w'ejo, ateye utwatsi abakomeje kwikoroza ku muryango wabo u Rwanda. Ati